Kompozicija učenice Srednje muzičke škole Vasa Pavić najbolje ilustruje riječi njihovog profesora Milivoja Pićurića, da su računari nezamjenjivi i u ovoj oblasti. Muzičari ih koriste za zapisivanje nota, snimanje, ali i skidanje i slušanje muzike. Može se koristiti i za komponovanje, ali za sam taj proces komponovanja možda ne. Komponuje se onako više na instrumentu, više u glavi, ali onda se u računaru to sve može prebaciti u neki program, mogu se ukucati note, može se snimiti sve to u računar, a ima ljudi koji komponuju i na računaru, na kompjuteru. Sam računar može malo da malo ukruti muziku, onako, on je dobar da se snima, ali nije dobar baš da se u njemu komponuje, jer je tako sve računarski precizno i onda malo može da fali neke slobode u komponovanju. Ali internet vam daje slobodu da tražite različite kurseve i pomagala za učenje sviranja. Izbor je veliki. Što se programa za pisanje nota tiče, to su Sibelius i Finale. Što se programa za snimanje tiče, tu postoji mnogo programa, ali ovi neki najpoznatiji koji se koriste su Cubase, Logic, Nuendo. Onda postoje razni programi koji se koriste za pravljanje, recimo, elektronske muzike, recimo Fruity Loops, onda postoji Pro Tools program, znači ogroman je broj programa muzičkih. Veliki broj ljudi, čak i poznatih muzičara, iako ne zna da svira bilo koji instrument, pravi muziku. Pićurić zato kaže da nema ni ograničenja u uzrastu. Čim djeca počnu da koriste računar, mogu da ga koriste i za muziku. Postoje profesionalni, ozbiljni programi koje djeca baš ne mogu da koriste. Ovdje u srednjoj školi oni počinju da uče neke osnove tih programa, ali to je već tinejdžerski uzrast kad oni, znači baš ona mala djeca, te neke ozbiljne programe mislim da ne bi mogle da koriste, ali tako postoje neki programi koji su prilagođeni djeci, gdje se note uče na razne načine, gdje su tako kao neke slikovnice, boje, onda ti programi, čim djeca malo nauče note, onda bi mogli već da probaju da kucaju note u te programe. Ipak, savjet je da bi, kao i za sve, trebalo da postoji ograničenje za korištenje računara. I kad učite da svirate, komponujete ili slušate muziku, najbolje je kombinovati mogućnosti koje nudi računar sa slobodom koju vam daje sviranje bilo kog instrumenta. U svakom slučaju, kao i u svemu drugom, nije dobro sad samo se u računar zakucat, ali nešto ne bih rekao da to može toliko da škodi, ne znam, može samo da doprinese. Ako se oni naravno bave na pravi način tim i sviraju i uče muziku kako treba i slušaju muziku, računar može samo da im pomogne u svemu tome. Sigurno su svi bar jednom slali fotografije ili dokumenta preko Dropboxa. Chris radi u toj američkoj kompaniji kao softverski inženjer. Prije toga je imao svoju kompaniju. Mislim da su start-up kompanije zaista vrijedno iskustvo. Možete da radite neke super stvari koje vas zaista interesuju. Ipak plašim se da ih ljudi pomalo romantizuju pa ne shvataju taj teži dio realnosti, kao što je da nemate zaista posao da radite sami. Tako da želim da ljudi razmisle o tome prije nego krenu to da rade i da više znaju o tome kroz šta će proći. Ipak to iskustvo bih uvijek preporučio. Čak i ako niste osnivač, nego samo radite u nekoj tek osnovanoj firmi, to je vrijedno iskustvo, tvrdi Chris. U svakom slučaju, za tako nešto neophodno je da puno učite. Ako ste odlučili da pokrenete svoj biznis, ima mnogo sredstava na internetu iz kojih možete da učite prije nego krenete. Naročito bih preporučio, ako želite da započnete biznis u vezi sa internetom i nečim na mreži, bit ćete u odličnoj poziciji ako razumijete kodiranje, ako sami pišete kodove, a vjerovatno ćete u početku morati, ali ako ne morate, dobro je da razumijete. Zato ulaganje je malo vremena da naučite o tehnologiji i kodiranju web sajtova, to su odlične stvari jer ćete biti efikasni. Upoznavao sam ljude koji ne znaju ni osnovne stvari o tome kako radi web sajt i mislim da je to nedostatak. Bolje bi im bilo da su imali tehničko razumijevanje.
Chris je u Dropboxu počeo da radi samo 4 dana pošto je odbranio svoju magistarsku tezu. Kada ga pitate za omiljene internet stranice, preporučuje one koje koristi na poslu. Na poslu dosta koristim Mozilla Developers Network, odličan izvor. Uglavnom volim nove internet stranice, da vidim stvari koje ranije nisam vidio i koristim nove servise. Na poslu dosta koristim i Asana, mislim da je dobar proizvod, malo nekad baguje, ali je dobra za sređivanje poreza. To bi bili omiljeni sajtovi. Kao softverski inženjer, kratko je stažirao i u Facebooku i osnovao LinkedIn, platformu koja služi za pravljenje inovativnih alata za predavanje stranih jezika. Ova platforma je 2010. godine preuzeta od strane ask.com. Što nama je bilo jako interesantno kada smo radili radionice jeste da jako puno djece kaže da ima Facebook, ali da nema mail nalog. Ono što je neophodno da bi neko otvorio Facebook nalog jeste posjedovanje određenog maila i da se na taj način započne uopšte registracija i kasnije naravno login na Facebook stranicu. Za razliku od Twittera koji još uvijek u Crnoj Gori nije toliko popularan, ali je sve više mreže koju mladi ljudi prije svega koriste, Facebook je doživio još prije nekoliko godina ekspanziju i sada se sve češće izjednačava ne samo sa web sajtom, pa jako veliki broj kompanija koristi uopšte sam Facebook kao način komunikacije sa svojim korisnicima, već se Facebook izjednačava uopšte sa samim internetom i uopšte boravkom na internetu. Za razliku od drugih mreža, Facebook je jako puno promjena doživio, možda iz razloga što je jedna od prvih mreža koja je na taj način se uopšte i ne samo pojavila, već uopšte doživjela ekspanziju i zaživjela među populacijom mladih. Facebook sada funkcioniše kao neka vrsta dnevnika i omogućava dijeljenje različitih materijala koji nisu ograničeni kao što je to slučaj recimo sa Twitterom gdje možete koristiti samo 140 karaktera, kao Instagramu koji prije svega jeste namijenjen za fotografije, već Facebook omogućava kombinaciju svega toga. Dakle, možete dijeliti svoje određene misli, možete dijeliti video fajlove, možete kačiti fotografije, ali isto tako možete pretraživati različite stranice, bilo da se radi o stranicama za učenje jezika, bilo da se radi o stranicama različitih novinskih kuća, o interesantnim stranicama koje vam omogućavaju možda da nešto i kupite ili prosto vam daju određene savjete kada je u pitanju funkcionisanje na internetu. Primjer toga jeste i sama stranica Surfuj pametno. Ono što vrlo često same mlade, ali prije svega roditelje, brine kada je Facebook u pitanju jeste pitanje privatnosti i nešto na što treba posebno obratiti pažnju jeste korištenje Facebooka, da li preko telefona ili računara. Većina društvenih mreža, gotovo sve danas, omogućavaju paralelno korištenje i sinhronizaciju podataka na računaru i na telefonu. Međutim, kada su u pitanju određena podešavanja, uvijek je dobro provjeriti 2 puta da li su podešavanja na isti način urađena, bilo da se radi o laptopu ili mobilnom telefonu, s obzirom da nekad samo podešavanje privatnosti, odnosno pravila, ne važe na isti način za ove dvije stvari. Dakle, ukoliko ste podesili da neke stvari mogu da vide svi vaši prijatelji ili ste ograničili do određene liste, a Facebook to omogućava, ne mogu da vide recimo određene albume, to ne znači da kada stavljate fotografije preko mobilnog telefona, ta podešavanje važi. Dakle, može se desiti da ukoliko ste stavili da određeni drugari ne vide vaš album ili vaš status, a ako ste isti uradili sa mobilnog telefona, on će njima biti dakle vidljiv. Facebook omogućava kategorizaciju prijatelja, postavljanje različitih lista, ali isto i tako kategorizaciju stranica koje ste zapratili. Ono što Facebook posebno izdvaja jeste i mogućnost igranja različitih igrica, bilo oni koji omogućavaju da osvojite nešto ili prosto igrica radi zabave. Tako da neritko, naročito osnovci, dodaju jako puno prijatelja da bi upravo mogli da igraju igrice i ostavaju što više poena. I na to je potrebno posebno obratiti pažnju iz razloga što pravljenje prijatelja na taj način omogućava tim istim prijateljima ne samo da vide one aktivnosti koje se tiču igrice, već sve one stvari koje ste vi postavili na svoj Facebook nalog.
Internet nije samo mreža računara, nego i velika neformalna zajednica sa vlastitim kodeksom ponašanja. Pravila ponašanja na internetu slična su onima u svakodnevnom životu. U nastavku, evo nekih osnovnih pravila online ponašanja. Na forumima, društvenim mrežama, prilikom komentarisanja sadržaja bilo koje vrste, poštujte druge i bit ćete poštovani. Ne istjerujte pravdu, za to postoje administratori i moderatori. Preduzimajući sopstvene akcije, samo ćete pogoršati stanje. Sve možete prijaviti administratoru. Ako ste novi, šta god radili, nemojte se ponašati arogantno i bahato, jer vaše pametovanje neće naići na dobar odziv širih masa. Dijelovi vulgarnih izraza, ako ih baš ne možete izbjeći, cenzurišu se zvijezdicama. Na bordu, forumu, socijalnim mrežama i chatu, kao i u društvu, stvaraju se neformalne grupe. Ako se kao novi član sukobite sa članom neke grupe, dobre su šanse da će i ostali pripadnici grupe otvoriti na vas vatru i svih oružja, pa makar se slagali sa vama. Krenite polako i pustite da vas ljudi upoznaju. Nikad se ne predstavljajte kao neko drugi.